Khar Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Hakar puwitrik unailar arajar arpusan, hagapur kat aras arpusan shiteng mit, kirunar ki bela subajur, bakila bende ki Khar Bangladesh ki badan kumash pau hadu kat arngut AA, ki bela ra dakawan, kelapin senge ekwe kali ki badan sangut ki briu. Ki sangut ki badan hapo kali ki kintop, uba healthy scam bon, uba bat scam kharbi, uba kini sing lingdo, baruba siudor lingdo, bat kini gelaja, hagi jaka belong klau, hasempa. Kirunar kla shol adat yaki bat kla te yu keni sing lingdo bat yu siudor lingdo bat kla Lute mobile phone ki jan ki slipar bat ka pisalai spa tingka kla keni ru yu shabi kali jongki bat kla be yaki nakate ki jaka kamadian yaki ni sangut la penkit no sha Lawbah PAC nomor ba kla mensau keni kalong kat kumu kubor bagi pulik la apply pai ba website jongki